Regardez, c'est bien écrit, la République du Burundi ici, dans l'air tenue. Alors, ils ont abandonné le K7, le SMG, vous voyez, même le mortier 60, et vous voyez devant vous. Donc, ils ont tout abandonné, même les canons 12.7, 12, ils ont abandonné. Donc, vous voyez, avec les K7. Alors, ils ont abandonné même des grades. Celui-ci portait des grades de major. Donc, ils ont abandonné même des grades. Leurs grades de leur armée, vous voyez. Ils ont abandonné même leur carte. Vous allez voir, République du Burundi. Karata Kangaramun. Donc vous allez voir tout ça, vous allez voir. Alors, même titre de congé, donc on appelle permission, ils ont abandonné. Regardez, République du Burundi, Force de défense nationale du Burundi. Regardez même unité, 311e bataillon d'infanterie. Regardez, même le signataire est là, fait à Kirundo. Hein? Donc le S1, le major qui est là, de la 311e bataillon, il a signé. Regardez. Alors, ils ont tout laissé, tout abandonné. Regardez, les obus de mortier 60, les 12, ils ont de machines cannes, ils ont tout abandonné. Regardez maintenant, dans cette caissette, vous allez voir le Edenak, bien écrit, du Burundi. Même le numéro du marché, même la désignation, c'est écrit, même la dimension. Donc, ils ont tout abandonné, regardez. Alors, si nous voyons de grenades qu'ils ont abandonnées, vous allez voir même les Mednak du Burundi, même les numéros de marché, vous allez voir vous-même. Donc, regarde même des Katéouches, des grenades, regarde même les Katéouches qu'ils ont abandonné. Arapiji n'en parlons même pas. Regarde, ils travaillent avec le Wazalendo. Ces gens qui tuaient des vaches, de quoi, qui pillaient. Regardez leurs armes qu'ils ont abandonnées. Regardez. Ils ont tout abandonné. Donc, il y a beaucoup de titres qu'ils ont abandonnés. Regardez même ici. Carte de la donc République du Burundi. Mutuelle de la Fondation. Regardez. byarangiye bibaye impamo byarangiye bibaye ukuri nyuma yaho ku munsi w'ejo muri Serena Hotel umuyobozi w'irihuro rya ASO 23 Colonel Nanga nabonye arimo Bertrand Bisimwa n'abandi bayobozi batandukanye na Fred Kaniki Nanga we hari n'amakuru yatangaje ku munsi w'ejo avuga ko hari n'umuturage wamuhamagaye ari kurira amusaba ko rwose itatabara Uvira byihuse cyane. Ubwo rero byaraye bibaye intare za Sarambwe zaraye mu mujyi wa Uvira. Intare za Sarambwe ziragenzura ibice bitandukanye hari mu nkengero za Uvira, barakora amaoperasiyo akomeye. Bibaye nyuma yaho Colonel Wiringoma yamanutse rwose abonye impuzankano yari yiyambariye, ntabwo ari igisirikare, yiyambariye amateriningi ye mu mujyi wa Goma. Wenda ubwo uyu mujyi wafatwaga hari uburyo yifunzemo ukuntu hariya yamanutse rero yize umutekano kumeze neza, ahera muri biriya bice za Kamanyora arazamuka agera Ruberike, wabonye n'amafoto yagiye ajya hanze, amanuka Tange, amanuka Kariba ku munsi w'ejo, akaba nawe ari kubarizwa mu mujyi wa Uvira. Hari n'amakuru angeraho ko mwenyewe Sultani Makenga nawe ari muri biriya bice. Nyuma yaho mu cyumweru twasoje intare za Sarambwe zatangiye ibitero bikomeye cyane kugira ngo babohore abaturage bo muri biriya bice. Bibasabye icyumweru kimwe n'amasaha make cyane kugira ngo intare zibashe kubohora uyu mujyi. Umujyi wavuzweho byinshi, umujyi wabereyemo ubwicanyi bukomeye cyane ku Banyamurenge. Ni umujyi leta y'u Burundi yavuze amakuru menshi, ubundi kwibaza wita Pasiteri Mbayahaga umwe ufite ibondo, ndibaza abavuze amagambo biragenda bite leta y'u Burundi biraza kurangira bite, wenda turabigarukaho. Gusa nakubwiza mu kuri ko intwaro nyinshi z'u Burundi
impuzankano y'u Burundi, ibyangombwa by'abarundi, abarundi benshi bafatiwe muri biriya bice, ndetse hari n'amakuru ariko arabacancuro benshi bafatiwe muri iyi mirwano yara muri Kivu y'Epfo. Abo bose bakaba baraye mu maboko y'intare za Sarambwe. Hari ibazwa byinshi mu kiganiro Colonel Wiringoma, hari ibazwa byinshi byo Kanyuka yubuze gutangaza, hari ibazwa byinshi cyane. Ikiganiro n'itangazamakuru ara muri Uvira uburyo biraza kuba byifashe, dore ko rwose ari inkuru imaze igihe umwaka wari ugiye kwirenga. Uvira iri kuvugwa, urumva ko Pride ni inkuru idasanzwe, ni inkuru itazibagirana mu mateka y'urugamba M23 muri mese yanganamo na leta ya Kongo na coalition zose bari kumwe. Yes, igitondo cyiza cyane kuri ukurikiye Connect Media TV aho uri mu bice bigiye bitandukanye, nizera ko waramutse neza cyane. Turi kuwa gatatu tariki ya 10 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025. Muri iki gitondo nta kindi kiba kituzanye usibye kugira ngo tukugezeho amakuru agezweho ku murongo w'urugamba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuva mu masaha y'ijoro yo kuwa kabiri, inkuru yakomeje gucicikana ko M23 yamaze kwigarurira umujyi wa Uvira. Amakuru ari guturuka mu bice bitandukanye rwose bari kwishimira ko M23 yageze muri ibi bice. Muri iki gitondo ndi kumwe na mugenzi wanjye Rwamasasu kugira ngo koko aduhamirize koko iby'iyi nkuru iri kuvugwa muri Uvira, koko niba M23 yamaze kuba isesekarayo byifashe bite, impumeko mu baturage byifashe bite. Banzo nkanire kuri subscribe niba ari bwo bwa mbere ubanye natwe kugira ngo ujye ubasha kumenya amakuru ku gihe agezweho kabisa. Reka Rwamasasu muhe ikaze. Rwamasasu waramutse ute? Baramutse neza Pride, abakunzi ba Connect Media TV bari hirya no hino. Na mahoro uraho, uramutse neza, kanyamuneza ni kose? Ewana turamutse neza nta kibazo kabisa. Meze neza, ni inkuru yarangije kuba kimomo, ni mwijoro ryakeye. Intare za Sarambwe ko twakomeza kugenda tuyibabwira, mpamvu tubabwira ko tubageza amakuru yizewe abava indani, by'umwihariko amakuru tugeza ku bakunzi bacu rwose amakuru bayizewe 100%. Twakomeje kubabwira Uvira, tubabwira uburyo ibintu byose bipanze, tubabwira amakuru rwose yizewe, none birangiye uyu mujyi ubohowe. Ni intsinzi ikomeye cyane, ni intsinzi itazibagirana mu mateka y'isi, ni intsinzi ikoze mu nda y'igihugu cy'u Burundi, ni intsinzi itumye Tshisekedi n'abayobozi basinziriye mu nama muri iki cyumweru, none sinzi uburyo bari businzire. Ni intsinzi navuga ko abantu bose bari inyuma y'intare za Sarambwe, abenshi uhereye kuri uyu wa gatatu bashobora basoma amanyinya, bashobora kuyisoma kugeza umwaka urangiye, n'imirimo ikaba yanahagarara baserebura kabisa. Byagenze bite rero? Byagenze bite? Hari ku munsi w'ejo mu mirwano ikomeye cyane hara muri za Kariba, nyuma ya Sange humvikanye imbunda ziremereye M23. Ku munsi w'ejo twabagezaga amakuru ko iri mu birometero bike cyane kugira ngo ifate umujyi wa Uvira. Mu masaha yo ku munsi w'ejo ari kuwa kabiri, mu masaha y'isa 12 makuru angiraho intare za Sarambwe zamanutse zitazinjira muri uyu mujyi wa Uvira. Bakigera muri uyu mujyi wa Uvira basanze FARDC, ingabo z'abarundi, FDNB, Wazalendo, FDLR, abacancuro barangije kuva muri uyu mujyi berekeza hariya i Burundi, i Bujumbura. Benshi rwose birukangaga bafata imodoka bihuta cyane, abandi bikoreye imbunda bacara muri Tanganyika bihuta bahunga umujyi wa Uvira. Intare za Sarambwe nta mbunda nta rusasu rwigeze rwumvikana muri uyu mujyi wa Uvira kugeza muri iki gitondo, uretse FARDC na Wazalendo bakozanyije wagwa n'abaturage benshi, ariko intare za Sarambwe nta sasu bigeze bakoresha muri uyu mujyi wa Uvira. Pride amakuru angeraho muri iki gitondo.
ku munsi w'ejo iri huriro AFC 23 n'ubundi mu kiganiro n'itangazamakuru bari bateguje ko Uvira igiye kuvamo abantu ntibabyumva neza cyane none byarangiye bibaye impamo byarangiye bibaye ukuri nyuma yaho ku munsi w'ejo muri Serena Hotel umuyobozi w'irihuriro rya ASO 23 Colonel Nanga nabonye harimo Bertrand Bisimwa n'abandi bayobozi batandukanye na Fred Kaniki Nanga we hari n'amakuru yatangaje ku munsi w'ejo avuga ko hari n'umuturage wamuhamagaye ari kurira amusaba ko rwose itatabara Uvira byihuse cyane. So ubwo rero byaraye bibaye intare za Sarambwe zaraye mu mujyi wa Uvira intare za Sarambwe ziragenzura ibice bitandukanye hari mu nkengero za Uvira barakora ama operation akomeye bibaye nyuma yaho Colonel Wiringoma yamanutse rwose abonye impuzankano yari yiyambariye ntabwo ari igisirikare yiyambariye amateriningi ye mu mujyi wa Goma wenda ubwo uyu mujyi wafatwaga hari uburyo yifunzemo ukuntu hariya yamanutse yize umutekano kumeze neza ahera muri biriya bice za Kamanyora arazamuka agera Ruberike wabonye n'amafoto yagiye ajya hanze amanuka Sange amanuka Kariba ku munsi w'ejo akaba nawe ari kubarizwa mu mujyi wa Uvira. Hari n'amakuru angeraho ko mwenyewe Sultani Makenga nawe ari muri biriya bice nyuma yaho mu cyumweru twasoje intare za Sarambwe zatangiye ibitero bikomeye cyane kugira ngo babohore abaturage bo muri biriya bice bibasabye icyumweru kimwe n'amasaha make cyane kugira ngo intare zibashe kubohora uyu mujyi umujyi wavuzweho byinshi umujyi wabereyemo ubwicanyi bukomeye cyane ku banyamurenge ni umujyi leta y'u Burundi yavuze amakuru menshi ubundi kwibaza wita Pasiteri Mbayahaga umwe ufite ibondo ndibaza abavuze amagambo biragenda bite leta y'u Burundi biraza kurangira bitenda turabigarukaho gusa nakubwiza mukuri ko intwaro nyinshi z'u Burundi impuzankano y'u Burundi ibyangombwa by'abarundi abarundi benshi bafatiwe muri biriya bice ndetse hari n'amakuru ari karabacanshuro benshi bafatiwe muri iyi mirwano yara muri Kivu y'Epfo abo bose bakaba baraye mu maboko y'intare za Sarambwe. Haribazwa byinshi mu kiganiro Colonel Wiringoma haribazwa byinshi byo Kanyuka yibuze gutangaza haribazwa byinshi cyane ikiganiro n'itangazamakuru ara muri Uvira uburyo biraza kuba byifashe dore ko rwose ari inkuru imaze igihe umwaka wari ugiye kwirenga Uvira iri kuvugwa urumva ko Pride ni inkuru idasanzwe ni inkuru itazibagirana mu mateka y'urugamba M23 murayimesanganamo na leta ya Kongo na Coalition zose bari kumwe Rwamasasu uwitwa Dr Oscar Barinda uyu nguyu n'umuvugizi n'ubundi w'iri huriro ku munsi w'ejo yavuze ko batari bashishikajwe no gufata Uvira ahubwo ibitero by'abarundi ari byo byabashotoye bakavuga bati reka tubohora abaturage bakomeje kuraswaho ibi bisasu bikabahitana. Aya makosa ayo kuba Uvira ifashwe ubwo leta ya Kongo uraza kuyagereka ku Burundi wabonye video yagiye hanze perezida w'u Burundi Ndayishimiye Evariste umunyamakuru yaramubajije se ni gute mukomeje gutsindwa urugamba kuva Bunagana kugera mu bice byose murimo gutsindwa kandi u Burundi muvuga ko muzi kurwana arangiza aravuga ngo ibyo muzayibaze Kisekedi uri utegura urugamba ngo ngiye nohereza abasirikare banje ngo ngiye ngo nta kindi so aba bombi baritana ba mwana wabonye inama yabaye muri iki cyumweru yo kugezaho kwishusho rusange muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yifashe wabonye n'ibinama itangira abayobozi bose bagasinzira abagabo abagore n'abagabo abadepite abayobozi kuri uru rwego bagasinzira birumvikana ko urugamba barangiye kurutsindwa tayari birakuvuga ngo hari uwo bari bubishyireho n'ibyo intare za Sarambwe bagomba gufata umujyi wa Uvira kuko na mbere yaho bagomba kuwufata mbere ariko birangira bitewe n'amasezerano n'ibiganiro byari hara muri Doha biba ngombwa ko umujyi wa Uvira bawureka kuko intambara bagifata umujyi wa Bukavu byavuga ko Uvira agomba guhitanaho bayikuramo birangira bagiye mu biganiro Uvira agomba kuvamo niho hantu havaga ibitero haba muri Kivu ya ruguru uziko intwaro nyinshi zacaga ari Burundi ndetse na Kisangani drone nyinshi zarasaga mu bice bya Masisi ndetse na biriya bice bya hari
hariya muri Warikari haba na Rubero byishe abaturage benshi ibitero byavaga muri biriya bice ari Burundi niho byapangirwaga ndetse nakubwira ko nk'abayobozi batandukanye by'umwihariko nka Colonel Wiringoma yabigarutseho ubwo twari mu kiganiro n'abanyamakuru ari n'amakuru avuga ko mwenyewe Sultani Makenga mbere yuko afata iya mbere kugira ngo abashe kuba yamanuka yerekeza muri Uvira ibi byose nabyo yakomeje kugenda bigarukaho so Uvira rero icyo nakubwira upright yagombaga kubohorwa Uvira yagombaga kuvamo kugira ngo amahoro abaturage bagira ituze bagira amahoro bagira umutekano nyuma y'ibitero bikomeye cyane byavaga muri uriya mujyi wa Uvira upright byaragaragaye ko n'ubundi impamvu Wazalendo irasa kuri FARDC Wazalendo baribaza bati kubera iki uduce twose M23 twigarurira mu buryo bwihuse cyane batangira kurasa FARDC kubera kwirukankana n'intwaro barababwira bati ntabwo muri burenga hamujyanye izi ntwaro Wazalendo uru rujijo iterwa n'izi ngabo za FARDC zo kubona birukanka bataye urugamba bakavuga bati nibo bari kuhatanga babishaka ese koko ibi Wazalendo ivuga byaba bifite ishingiro Wazalendo yo ifite iki reka ndamubwira ibiba muri iyi mirwano byabaye hano twabibonye hano muri uyu mujyi wa Goma niba abantu bava mu mujyi wa Goma bagahunga bagatoroka n'abantu benshi baguye muri iyi mirwano M23 yemera ko bakabaka muri 800 b'abasirikare aribo baguye muri iyi mirwano ni mu gihe ibitangazamakuru mpuzamahanga byo byatangaje ko abayiguyemo barenga 3000 ariko M23 yemeje muri 840 niba nibuka neza mu mirambo twiboneye n'amaso yacu hano mu mujyi wa Goma y'abaguye muri iyi mirwano abiganjemo Wazalendo ndetse na FDLR abasirikare barwanya Karundura be bavuye kwa Kisekedi bamurinde baje muri iyi mirwano muri Kivu ya ruguru abenshi bahise bata urugamba bafata ubwato berekeza Bukavu bace hano musi ya Mogoma abacanshuro bamanika amaboko abarundi nabone nabibagiwe baguye muri iyi mirwano ko nabo barwanaga umuhenerezo yego kugira ngo rero umujyi wa Goma ufatwe n'ibyo twakomeye kugenda tugarukaho ndetse na Bukavu icyagiye kibona kwitana ba mwana bararwana basahura bararwana bafata abagore ku ngufu bararwana bari mu bujura urwo rugamba warutsinda ntibishoboka rwose kudahuza kw'ingabo icyo ni ikintu nakubwira Wazalendo irarwana uribaza niba Wazalendo ikozanyeho na FARDC bari mu rugamba rumwe urwo rugamba warutsinda ntibishoboka rwose aho rero niho havuye ikibazo gikomeye gusa ikimbabaje cyakomeje kubabaza abantu hirya no hino n'abasirikare b'abarundi baguye muri iyi mirwano uko bangana nge ndibaza Uburundi bufite abasirikare bangana gute twageze hara muri Masisi muri biriya bice mu nkengero za Rubaya biriya birombe byo byaremerewe leta y'u Burundi umuyobozi wa teritwari ya Masisi yatweretse aho bateye 12 z'abarundi babarasiye barapfa barashira reba kumanuka kugera muri bice bya Uvira niba bambuye Uvira niho hantu bari basigaranye n'igihugu cy'u Burundi cyo gisigaranye gikora kuri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo niho bakura amavuta niho bakura ibyo kurya niho bacisha izo mari zose Kisekedi abemereye niba bambuye Uvira urumva Burundi busigaye he nta kintu basigaranye rwose urumva nabo bahagaze nabi kugeza amagingo ye ibiba birerekana ko intare za Sarambwe nibyo warumbajije kugira ngo bakuremo umujyi wa Uvira ntabyo be bafite muri gahunda ariko umugambi mubisha twagarutse ku bayobozi b'umutwe w'iterabwoba wa FDLR asuzuye ku y'u Rwanda bose bari hari Bujumbura niho bapangiraga urugamba bakambuka muri Uvira baje guteza umutekano muke ubonye abaturage bagizwe ingaruka n'ibitero suko yari muri Minembwe abanyamurenge uko bangana ngwino muri Kivu ya ruguru ya za Masisi no mu bindi bice ibyo turendiro byatuma intare za Sarambwe bamanuka gusa M23 nimara gufunga uriya mupaka uhuza
haba Kamanyora nayo uziko igenda igakora ku Burundi igafungira imipaka ya Uvira, ni Uvira ikora kuri Bujumbura igafunga iratanganyika. Urambwira ngo umurundi ararya iki? Abarundi biragenda bite bararebana yahe maso? So politike ni ikintu kinini, wenda bizagira nyuma barebana amaso meza, ariko wabonye ko natwirwaneho yabigarutse aravuga ati Burundi ibintu mwadukoreye nidufatiye Uvira ba Moise Nyarugabo babigarutse n'abandi bayobozi batandukanye, bizagenda bite tuzarebana ayahe maso? Ni imirwano yari ikomeye. Nakubwiza mukuri ko intare za Sarambwe nubwo natangazo riri official rirajya hanze, gusa turaritegereza mu masaha ari imbere. Intare za Sarambwe byo koko zaraye muri Uvira. Rwamasasu, reka tugushimire cyane kabisa kuri ayo makuru atariho ivumbi. ni amakuru kabisa abakunzi bacu bari bakeneye kumenya muri iki gitondo. Bagomba kuyamenya. Ikindi haribazwa nyuma yaho M23 ifashe birabice, ese araza gukurikira iki? Ibyose navuga ko twabihanga amaso, twategereza tukaza kumenya ese biragenda bite. Makuru mfite hari ikiganiro n'abanyamakuru kigomba kubera muri Kivu y'Epfo. Byose tuzagenda tubigeza ku bakunzi bacu, ndetse n'andi makuru aragenda tugeraho episode turaza kubigarukaho. Wabonye ko intwaro nyinshi zafashwe, buri ngoma yarazeretse itangazamakuru n'ibikoresho by'abarundi byafatiwe muri birabice. So mu masaha ari imbere turagenda dusesengura ingingo ku yindi mu ifatwa rya Uvira. Ese 23 irakomereza Kindu nkuko bivugwa, cyangwa se irajya Kisangani, irajya Karemi nkuko bivugwa? Ibyose turagenda tuganira n'abayobozi biri huriro batubwire ishusho rusange uko byifashe. Gusa insinzi kuri M23 ndetse n'insinzi ku bashyigikiye intare za Sarambwe kuba baraye muri Uvira ndetse no mu nkengero za Uvira. Ensoza upright mu bindi nakomeye kugenda nkubwira, M23 ya gusohora itangazo ko yafasha gace iri mu birometero birenga 40. Turavuga ibi, intare zo zirakomeje, barerekeza Kindu, barerekeza Karemi, barerekeza Kisangani, uko birabitera byo byose bigomba kubohorwa. Ibi byose turagenda twisesengura ingingo ku yindi. Rwamasasu, reka tugushimire cyane. Ndagushimiye.